Allah dali wa atadna lahum min kambirani non ɗiɗo shaytanuji waɗoji ɗum azaba sa'ir lette wietenge yite sa'ir. Allah dali walilladhina kafaru no wodani kala ɓe yedduɓe Allah bi rabbihim ka jomi maɓɓe adhabu jahannam lette yite jahannam wa bi'sal masir nge yite jahannama non nge boni hotirde nge boni ruttorde nge boni werde yo Allah dandu en yite jahannam. Allah dali joni Allah no sifanade en ko honno yite nge woniroyta e yimɓe yite ɓen fiye watta yiri kala ko wonɗen bonnude geren ɓattoɗen ka Allah wota joɗo ɗo fija waɗa Allah fa ha ajara ñoƴƴe tawa an ko o ñoƴƴuma e muɗum ko a tawa ɗo yimɓe ɓe julata ɓe jangata ɓe rewata Allah ɓe jentota ko hay ka fi Allah yewtete ta jaɓu ɗum ceerno. Allah dali ɓe yimɓe ɗo si ɓe feroyama ka nder yite subhanallah ɓeɓe Allah innen ɗo walillazina kafaru sen nani walillazina kafaru buy sikkay ko heferaɓen to wona wolanede alyahudu en nasara ko kala saliɗo rewgol Allah kala saliɗo rekonisugol Allah o ronki julande Allah waɓotuji makko ɗin joyi o ronki ɗoftade Allah ko kafaru o wiyete o yeddi Allah fami. Allah dali idha ulqu fiha siɓe bugama ka nder yite ton sami'u laha hakke ko yite ngen hawjani ɓe wi sami'u laha Allah wi ɓe nanana yite ngen shahiqan ha cango hinge sonka fi hon ɗum fi hawjugol nangugol ɓe ɗon andi sa huɓɓi yite kala tawaɓe ka suudu sumata ma ɗum ka genal sumata anana yite ngen no fetta nder ton sabu ñamugol kuɗi ɗin. Allah dali ɗo kamɓe kadi iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur hara hinge fata hinge waɗa hito hinge sonka sabu hon ɗum sabu nangugol yimɓe heferaɓe yo Allah dandu en ɗum. Allah dali ta kaadu hakke ko nge hawji hakke ko nge ñaaɗi ta kaadu hinge eɓɓata mayyazu nde nge seekoto kange yite ngen fi hon ɗum minal ghayzi sabu tikkangol ɓeɗo yimɓe heferaɓe yo Allah dandu en ɗum. Allah dali wiwɗen oɗo sura bironatoɓe ɓe joni ko sura marɗo important no wi'e suratul mulk haray no hanani kala julɗo jangugol oɗo hunjomo fi sabu nelaɗo maki oɗo sura no tawa e suraji tefanayɗi ɗin joma majji yawmal qiyama kala jangaynoɗo oɗo sura hunjimo tay jangaynomo ñande o ñande si a maayi a hewtoy yawmal qiyama Allah darnoyte fi ñawugol ma suratul tabara oɗo suratul mulk o ara ngol ara ngol inna Allah no gasa bo inna ɗo ko honno suratu ngol wowliroyta qur'an o makko o tefanay julɓe ɓe jonnon ngol ɗo surawol ngol sortoto ka nder qur'an ngol ara ngol daro yeeso Allah ngol wowla no wowlirtani ngol inna Allah oɗo jiyaɗo ma ko moƴƴo o jangayno lan ka aduna o finotono lan o hunjotono lan mi torikema yaafumo kala ko o faljinadamo aljanna. Allah dala kala ko qur'an on tefani mi jaɓi o natay aljanna nelaɗo maki ɗum wonami nelaɗo maki suratul mulk ngol tefano yay jiyaɓe yani jangunoɓe ngol hunji karnoɗo ɓen ngol tefano yaɓe ko wasinoɗen hande yen addugol ɗo expliqué ngol seeɗa kala faalaɗo ɓurtagol jangude wakkilo jogolngol. Nam Allah dali kullama ulqiya fiha fawjun subhanallah tuma kala groupe ƴetta fera ka nder yiite kullama ulqiya fiha fawjun tuma kala groupe ƴetta fera ka nder yiite sa'alahum khazanatuha gardikolji yiite nge malaikaji hulɓiniɗi ɗin ɗi daro ɗi lando ɓeɗo yimɓe nadeteɓe ka yiite jahannama yo Allah dandu en ɗum. Allah dali sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ene ono ɓe yimɓe wonaɓe haɓɓede ɗo groupe adde fere ka nder yiite ɗo tum ɓay Allah wi kullama ulqiya fiha en famay ɗo jaka ko haɓɓeteɓe buge ka nder yiite amma aljanna on ko yo ɓanne ha hewtane natoɓe aljanna ɓen Allah wiyana ɓe udkhulu fiha salam naate ton jam e kisiye amma ɓeeɗa koyo ɓe haɓɓe ha ŋeera ɓe fere kadi ko ɗum woni kullama ulqiya fiha fawjun tuma kala fera ka nder yiite ton groupe yimɓe sa'alahum malaikaji kirminelji ɗin ɗi landoɓe ɓe wiya alam ya'tikum nadir onon on heɓano wajotoɓe communauté moɗo on hari mara janguɓe hari on mara oustage ɓe on marano docteur wajo on marano oustage kari ko wonno on e wajade alam ya'tikum nadir onon on heɓano ko wajo on o ko malaika ɓen woni kissunugol ɓeɗo natoɓe yite ɗo noon yawmal qiyama si hewtama fenade ala ko wakkiliɗa to wo a wata fenude ton ko gonga kan wolata ko ɗo si Allah daali ɗo si ɓe landama oɗo question qalu bala ɓe inna o qad ja'ana nadhirun wallahi arno men wajotoɓe pellet min heɓuno ko yewta men fi sunna nelaɗo on min heɓuno ko yewta men fi qur'an on tawi on say ko woni ka hakkille amen ko yawgol boîte on say ko wonno ko hakkille amen ko yidugol ko wondugol lewɗo jo wondugol lewɗo jeune jo sodugol mes brésilien ko ɗum wonno on say ka hakkille amen waɗugol maquillage yaltugol yaha ko ɗum wonno ka hakkille amen on say waɗugol jean série ya hollito oɗo yilan oɗo yallan komi woni mison komi woni boson komi woni tippinde o makitiɗo komi woni jeeyi o ko ɗum ɗo wonno ka hakkille amen subhanallah fami ɓe wi
qad ja'ana nadhirun gondi arno men wajotoɓe fakadzabna men fenni ɓe men fenni ko ɓe wowlayno kon koye ustage o kawɗa koye woyi koye waajo a sikke kamɓe ɓe natino aljanna ɓe ko haala tun jokki mawɗo fusko ɓe andi ala he ɓe fof koɓe gotum siga ɗin haalaji enen ko ɗum fewndi amma ne laaɗo yimɓe makka ɓe yunoɓe ko kadab ɓe wi ko feno woni ko sahir ko mbilejo ni ko goɗɗo goni mo jannugol ɗum wona annabajo ni amma enen hande wowlaynoɓe ɗum ɓen o représente ɓe hande ko wawi ɓen koye ustage o koye fus koye anda mawɗo koye koyɗa koye ɗo womaɗo sanci ba oye mum no waɗi ɗum e ɗum mawɗo no ɓilli ha siga ɗin on faami so Allah daali ɓe inna fakadzabna min fenni ɓe wa qulna mi wi'i ma nazzala llahu min shay'in allahu on tippinali fus e koko won ɗon haalde ɗo ko haala wi tunni wardugol men ɗo haala wi subhanallah Allah daali si ɓe wi non ɗum ɗo ɓe wiya in antum onon o wonali yani ko ɓe yawni jabagol wona ɓe waajede ɓen natoya ɓe yimɓe yiite ɓe wowlude ko honɗum ɓe jaabino waajotoɓen kadna ɗo joni ɓe répondude malaikaɓe Allah ɓen ton on faami ɓe wi'i min innana ɓe in antum onon o wonali illa fi dalalin kabir onon o wonali sina e majjere mawnude joɗagol ɗo enne goɗɗo ko ma accita waare ma ɗum ko ma ƴaƴa pantalon mum mawɗo ko ma juula ɗo sa juulali julɗe ma ɗen joyi harayɗa mari he mawɗo ko haala mawɗo a faami jogo siga ɗin haalaji mawɗo Allah wi ko ɗum ɓe jaaboyto Allah daali fa atarafu bi dambihim joni noon ɓe hewti ɓe ɓirjitike bakkatuji maɓɓe ɗin kamɓe tigi ɓe irtanike hoore maɓɓe ɓe reckonisani hoore maɓɓe bi dambihim bakkatuji ɗi ɓe wanno ɗin ka aduna kono subhanallah en torki Allah yo Allah arsi ko en tubugol ko aduna ɗo simaye Allah subhanahu wa ta'ala o daali fa atarafu bi dambihim joni ɓe ɓirritike bakkatuji maɓɓe ɗin fa suhqan kono laawinoke Allah daali fa suhqan raɗede woɗɗintine yurmede Allah nde wodani li ashabi sa'ir kala ɓe yimɓe natoya ɓe yiite ɓe heɗon ɓe woɗɗintinama yurmede Allah nde yo Allah dandu goɗɗo yawgol yawmal qiyama tawa ko wi'eteɗo o woɗɗintinama yurmede Allah nde Allah daali jonnon mo arande en ɓay Allah na yo hulɓin en tun o hulɓinayi ha o ara kadi noon o weltina ɓe moƴƴuɓe jokkuɓe dina makko kan Allah daali inna alladhina no ɓen yakhshawna rabbahum huluɓe mo kanko Allah joma maɓɓe bil ghaibi nder ga a wirni ga andi sa huli Allah nder ga haƴe fus watama intime ɗum haƴe fus watama surprise ude kala ko sa huli Allah nder ga kala ko yiwɗa a tawa hulɓinte say ani andita Allah no ɓuri ɗum ɗo mawnude wallahi kala ko hulɓini kadna ɗo sayɗa huli nder ga Allah nder ga 100% ayyay ɗo ko hulɓini ha taƴama reedu tun inno yano Allah no wawi sortugol lanɗo e nder quelques secondes si o sortali may mum kadi ko moƴƴere wonantama kono si Allah daali inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ɓen huloɓe Allah ka wirni lahum no wodani ɓe maghfiratun yafanede bakkatuji ko ɓe falji kon a bonni ha gasi ara tubaka Allah wa ajrun e joddi kabirun mawnude subhanallah si Allah wi joddi mawnude ndare Allah o wi aligoy ɗo ajrun o eɓɓi o eɓɓali si Allah ɓurɗo fof mawnugol ɗon ɓurɗo fof teddugol ɗon andite Allah ndileji ɗo e janɗude kanko ko wi ko leydi hum fanɗu kunni qabdattuhu yawma alqiyama o wi wal ardu jami'an qabdattuhu yawma alqiyama wassamawatu matwiyatun fi yaminihi o wi ndi leydi e janɗude ko tamande hum makko gotun ni yawma alqiyama jonnon si kanko Allah o wi'i ɗum ɗo ko ajrun kabir joddi mawnundi ko holli a heɓata eɓɓode joddi ko Allah heɓata ko yimɓe aljanna ɓe a wawata eɓɓude ɓay kanko tigi o défini sali ko ha honto yo Allah hokko en aljanna musidɓe julɓe tedduɓe jonnon aren ka deuxiéme page ko o deuxiéme page ɗo mi ɓurno faalede yen jento yen ɓur famude Allah daali wa asirru qawlakum a wiji haru bihi maɗum si ɗon faala suuɗon konngudi moɗon ɗin sownodiron subhanallah o yi koko ceɗa wiji haru bihi hande ko enen ɓuri fewnudugolɗe ɗum o andi ko honɗum Allah wi siɗa faala ndeɗa wowla wowlu fownana siɗa faala suuɗugol ngol ɗi text message ɗi yeten hande text message ko wonɗa kon e wadde musidɗo julɗo tawa a wowlali goy andi a windu tun kako ko miijiɗa nder gawo wonɗa windude ka téléphone mum ma texta oɗa jiwo texta oɗa suka windana oɗa gorejo ma wowlon ko falɗo waɗon rendez-vous ji waɗon programme ji kala ko falɗum siɗon faala suuɗe konguɗi moɗon ɗin haraw yaltinali ɗi fewndo maɓɓe kamɓe hari ko wowlugol sowndito maɗum miijoga tun goɗɗum fanka ɗon enen hande ko ɗi texte message ji meɗen Allah ni siɗa faala wowlu noto téléphone noon wowla siɗa faala windu fami suuɗa ka ɓernde ma hara wowlali Allah daali innahu no kanko Allah imo andinama an oɗo neɗɗo innahu no kanko Allah alimun ko anduɗo bi dhati sudur ko suuɗi kon ka nder ɓernde ma aɗo taw a miijade Allah no anduno a miijoto ɗum ɗo idan ka miijiɗa ɗon ɗa ittude téléphone mum ma kon inna ya windu maɗum ya compose numéro on maɗum ya wowlu Allah kanko mo andi déjà a miijinoke nder ga ko woni ɓay ko o moƴƴo ko o yurmeteɗo
Allah ko ɗum waɗi so tippinanen ka qur'ana makko teddunde wallahi Allah ko yurmeteɗo. Allah dali rabbana suratu baqar rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. O yiɗo la tu'akhizna in nasina aw akhta'na Allah ɓay ko moƴƴo o nangitirtama ko miijiɗa kon ka nder ɓernde. andi ɗo innen ko kanko woni anduɗo bi dhati sudur ka ko suuɗi kon ka nder ɓernde ma ko miijiɗa kon hara a wowlali hay a fofali kon ko miijiɗa ɗon hara a fofali goy ko nder ga hatti imo andi oɗo leer oɗo seconde a miijiki ɗum ɗo kono ɓay ko moƴƴo o nangitirtama kanko ko o nangitirtama an taga ɗon ko action ji ɗin imma a wowlu imma a gollu ko ɗum ɗon o nangitirte. joni noon Allah daali mo posude question ji Allah daali ala ya'lamu e o neɗɗo wonɗo daragol hande ha feewa yet mo mi tagi tawi ko o bobo ka nder reedu nene makko mi tambimo nder ton ha mi ñamminimo ka nder reedu nene makko ha o jibina ka nder reedu yumma makko wiren noon o jibina tawi o anda fus mi ɓeydanimo ɗon kadi mi waɗi yurmede yumma makko yurme mo ha o janɗi mi okkorimo ko o ñaama ha o fotodiri hande o dari o wi o rewa talan tawi juulal ngol lan waɓutu janɗi no teddanimo janngugol alqur'ana an on no ɗuɗanimo. Allah wi ala ya'lamu e o anda man khalaqa o taguɗo ɗi piiji ko sutiɗen fuu wa huwa ko kanko Allah woni allatifu mo newiɗo mo hunde kala newani alkhabiru humpitiɗo kala hunde. E an neɗɗo on neɗa yedda Allah neɗa salo juulangol Allah a anda o Allah taguɗo ko kanko woni mo piiji ɗin fuu newani ɗo ko honɗum woni ɗo kanko woni newiɗo on hino ton kanko Allah ko o newiɗo kala ko landiɗamo o okkete wiyata kesimo mari feere o okkete ɓay ko moƴƴo newiɗo kadi komo tawata piiji ɗin fuu no eltanimo kanko Allah subhanallah. ndaren lanɗo bandijo isaji feɗɗuɗi ɗi yewta ɗen lanɗon murtuɗo e hoore aduna on fuu son soliwi gooti no ari woni sabu makko son soliwi Allah ƴetti ko ɓuri fanɗude kon tawa haysa waɗi gin e ndiyam gin maaye Allah ƴetti gin naadi ka kine makko ha gi memoy ka hoore gi memoy ka ngandi subhanallah. oɗo lanɗo fi Allah yo jasimo ɓay o ƴetti hoore makko o towni hoore makko ko sonsoliwi naati ka nder kine makko gi daroyi ka ngandi tawi si tawi gi deƴƴay koɓe solu paɗal ɓe luubo hoore makko nden gi deƴƴa beru ɗum seeɗa gi membino kadi si gi memminike o feetay par ce que ka nder ngandi gi woni jeeɓitude ko hombo wurni gin sonsoliwin ka nder ngandi makko gironki mayde subhanallah. wallahi musidɓe julɓe Allah dartataki kala dartiɗo Allah Allah jasinaymo oɗo hakke ko yimɓe makko ɓen jaasi hakke ko Allah hoddiri jaasingol mo ɓay tawi sonsoliwi ngin mayali ka nder hoore makko o yewtidi e yimɓe makko se ministre ɓurɓe mo ɓen ɓattade ɓe haldi joni ko ɓe moƴƴin hoore siga hoore makko nden tigi ndaare ko awon to keeferu naɓata goɗɗo yoɓe moƴƴin siga hoore makko nden tigi ɓe adda sukaɓe e kaafa welka moƴƴa ɓe darna ɓe adda sukaɓe yawɓe fi ɓe taƴa hoore makko ka sonsoliwi ngi woni ɗon ɓe ƴetta nde hoore moƴƴinade ɗa ɓe joƴƴina safe nayo ɓe neeɓin la ilaha illallah ɓe yahi ɓe moƴƴini hoore nden ha gasi nandude e makko fuu ɓe addi kafaje ɗen kafa kamɓe jonni sukaɓɓen ɓe prépari ha moƴƴi joni koye ɓe taƴi tun dande makko nden ɓe ƴetta ndeɗa hoore ɓe joɗɗina ɓe taƴi dande makko nden ɓe ƴetti joɗɗingol ɗum ɗa hoore nden pitoroy to ɓandu ɗum pitoroy to ko noon Allah halkiri on ɗum ko on annabi Ibrahima yewtiduno ɓay o wi'i Allah no taga no wara kankadi o wi himo taga himo wara woɓɓe wi o nangi siwtaɓe ɗiɗo o wari o yaw acci o yaw wi min kam o taga miɗo wara on say Allah inni mo awa jawma an no ittira nange ngen ka funnange an kadi addiri ngawa ka hirnange yonge fuɗɗiri ka hirnange ko ɗon tawi o wawata wadde ɗum ɗon joni noon Allah daali ɗo awa an kadi andu ko Allah woni allatiful khabir peji ɗin fof no newanimo kala ko o falama nangirde ko ɗum o nangirtama kala ko Allah falama si an e Allah on haɓi kala ko o falama siko sukundu manu siko wonki maki ko ɗum waɗi ɗo ayya ɗo goɗɗo ɗo dari ɗo tout fof noni normal e nder seconde goto nana o peki crise o maayi ko Allah tun ɗibbi bouton gotum automatique tawi o yeehi